chibai ule voin hi jun ni somni pali sang ni le somni pani zirtop ni nia min aw hleyan Aung San Suu Kyi nuai bawa tumdan hianin bulhan tan taila Aung San Suu Kyi jela khung tur le a politics zinkong ti top turin min aw hleyan direct in thu ape mi pui hruai tu do Aung San Suu Kyi chu tunma anga house race omtir lovin tan ena khung le a politics zinkong ti top turin kong sang sanga mala turin fir fiak hruai tu min aw hle chuan kai hruaina thu pek thu riatani do Aung San Suu Kyi chu nepi ro lung in special quota a khes te ngai to chunzom turin tun hmaya sipai lamen son luta athu boy ngai to felani hnuwa po chu lung ina chuan om chunzom zel turin min aw hleyan thu alo pesa to ti riatani military council hruai tulam nena inzomna nei source pakhat chuan do Aung San Suu Kyi lung ina khung tur chuta chi omtir tur ti chu politics do kana in lan thai to lo na turania chu wangin mitang nuna nung reng turin senior general chuan minister so thu ta chu direct in kai chhoina pe a senior general hian do Aung San Suu Kyi chunga huat na le i sikna nei lian hle te soi thayang ani chuan do Aung San Suu Kyi mel chu a mu po mu pe to lo thu soya tuna chuan athu boy ma chon turin jail chung court honni ma se athu boy chin fel nuwa po jail chunga thau anun chu amang zodon tina ni bermai tina soi tundin huna nepiro jail son jail dalu ti ruam manna chu home minister so thuta kota omania chu tiang ti turin min aw hleyan direct in thu ape boka pi Suu Kyi chungchanga tuna a inkara tlazep omlovin min aw hle so thuta te inkara thupek omang chi azela kalpuani thu riatani chu baka min aw hleyan pi Suu Kyi chei boldan chu tunma sipai hruai tu te ti dan ni to lovin aruma sipai lamin engtika apo thuneina midang hne na pek tumna nei lova kalzelan tumzi anlan tir bok thu source chuan soya alan danin he thuneina lakhi tuna tan mai ani lo ani chuan nakin kumsom atanga kumsom ni vel thleng thuneina chilzel tumin anin puacha ti mu tura tamani sumdon na politics lamle dan lam thlengin sipai ho chu anlo in buat saisa a do Aung San Suu Kyi thi hun tur thleng an chu ta chubi ma chu thuneina chel rangan tum ti amu the ni ti in sipai ho tulam nena in lai chena nei tha sor chora soya state councillor do Aung San Suu Kyi chu tuna military council in apuna thu boy siam sak chi rang sang ma sonin ommeka do Aung San Suu Kyi chu nepiro jail chunga ama pola tan in omma se jail thu pek in kai hruaina te zom vek tur thu riatani nepiro lam source pakhat chuan lung in tang om tura ti nia chu chuan jail form hak pon chua hun in bual hun light off hun angchi jail discipline ang zela tura ti ani ai le in tura ero engtin nge an pek dona shiat lo jail dan ang veka omangai don chuan mitang ang boka pek anirin oma ama kan tur po in adil thai don tina ni ang tina soya arhisel na lam din huna wangin pi Suu Kyi chu doctor bik ruam man sakania nitin arhisel na din hun endik chu home minister so thuta hna direct report pek thinani tur thu riatani Sunye Eagles operation a firfiak sipai le piuso thi pol somni pangan thi sagan region Tamu township panta khua military council sipai le piuso thi pol te baina a somni panga atlem nawan thi thu le liam tam takan om thu tamu PDF te hena tang sia tani PDF tamu battalion thumna roi tu pakhat chuan nikum lam khan panta khua piuso thi pol te nen min ka wangin kan sipai pakhat kan lo chan to a aming chu Sunye Eagle ni in ama choi moinan Eagle operation chu kan bai chhota ni ti in mizima shila juni somni pani jing lamdar somle achan ve vela tanga in kana chuak chu tlai lamdar le lemni somni vel theng na sataka in ka ni in military council le piuso thi pol somni panga thi in hliaman omnol thu le tamu PDF lama mi panga ngai to omlova an hliam thu riatani chu in kana thi le hliam te chu ambulance mangin tamulama phurlu anni thu mita mutu tenan soya chu in kana chuan PDF tamu battalion khatna battalion ni na le battalion thumna ba ka special task force lampo in antan pui bokani in kala in tamulama om military council sipai motor pani chu panta anmi le saten tan pui turen an thok suaka panta khochung om piuso thi pol te chuan in chong ni hnuai lama bangkar tur lai chungan invent thu PDF tamulam chuan an soya juni somni pathum jing lama thudon danin military council sipai tele piuso thi pol te chu Tamu township khampat khua tanga chuakin kanan laman thlenga chuta po in kana la chuak thairenga
Juni somni pahnia PDF tamu battalion ni dalam chuan sipai ho ne na inkar boru ka that lo thu le inkana suak thairenga ni awanga kalele tamu inkar kong mipuiten mang lo sam tur le kal lui ta chunga eng boina po thlengse mo phurnan lak lo tur thu chuan lo siam to ani khin u a sipai sompanga bomati hluman ni ba ka bong khena wangin sipai ar sipani bela thi sakai region khin u kho pui thanglam pin thang khuwa mo kang pagoda kalna a juni somni pani jinglam dar som pakhat vel khan military council operation naya ke kal te chu tol chung PDF 10 boman bei thu sia tani chu boma beina chuan fir fiak sipai sompanga ai tlem lawan thi thu tol chung PDF 10 an soya khin u PDF sipai ku kala chuan kantet kholama sompalian thia wangin chanpui turakal fir fiak sipai somnga vel chu bom thunzom le bom chakchi mangin kan lo baya anjinga thi le hliam te chu nu chein an kal zela anuwa anron la le nu no tina soi chutiang bokin juni somni po khan khin u township mia kan kho saklama bong chualai pakhat chu sipai ar sipani belina bachula chuti lai tak chuan bong chon alu alo kheng zota damdoi in lama tlan puini ma se kong laka thi thu tol chung mi ten an soya khin u township a hian military council sipai ten silayan tong pong ka thina wangin kantet khuwa pol ko zirlai pakhat le mu ta khuwa chung ko pathum chu lai pui pok in deng fu in damdoi in an om thu riatani Bilina KNL tangrol pol le sipai te in kapin sipai lama thian om nuala ta zeate inkla khuwa in khuar sipai te le piuso thi pol te peitokin palien thi Monsted Bilin Township Juni somni pani zan khan KNL tangrol pol te le sipai te inkara inkana chuakin sipai lama thian tam thai thu PDF lamin thu chuan siama PDF source chuan amun chu Bilin lama nia sipai lama force zani velan oma anon chuak le a athapa ngai chu za somnga vel chian ni hliam le thian om theni tina soi chu tiang bokin sakai region ta je township inkla khuwa in khuar fir fiak sipai tele piuso thi pol te chu juni somni pathum chonhulam dar thum vel khan tol chung PDF tenan baya sipai le piuso thi pol palian thi thu riatani chu inkla khuwa om fir fiak sipai te chu Suebu district PDF battalion soparukna te somna te mipui venghum tu pol te KPK te TSR te taje tiger te PRLF le PLA tangrol polin an baya sipai le piuso thi pol palian thi ba ka hliaman amnol thu riatani yin ma pina sipai officer pakhal le sipai panga len mai na bai ni in an thia chau padawa PDF kem pani sipai tan an hal saka PDF pani thin pani an man sakan region yin ma pin township bambue khuwa tanga patrolling nei fir fiak sipai force somni vel te chu Local Defense Force LDF 10 Juni som pasari ni khan len mai din an lo baya sipai officer pakhat le sipai pangan thi thu cho miai yima pile kani Alliance Force tang kopten he na tang sia tani he military council patrolling nei te hi bambue yuama chaklam nga main to gate bula cho miai yima pin le kani Alliance Force te Mother's Land Revolutionary Force te le yima pin local PDF tang kopten len mai din an lo baya sipai thi te jing officer hi Juni somni pakhat khan ahliam tor lovina thi ti sia tani Juni somni pakhat ni khan sipai ten boral ta sipai officer ruangan lak lain cho miai yima pin kani Alliance Force le yima pin local PDF 10 len mai ninan lo bei non le a ma se sipai te chuan na motora hian phone line le internet line thunun na khol jamaran lo phur tela wangin len mai hi hun taka puak thailawa a thel ti sia tani tin Mandalay region Chowpadown Township Base Chowpadown Defense Force KDF te kem pani chu fir fiak sipai ten nimin Juni somni pathum jingda ruk le achan vevel khanan lu chila PDF mi pani thi in mi pahnian man thu riatani fir fiak sipai te hian KDF te kem pani alu chilai hian PDF te hian siam chop silai mangin an lo beilet vena a force in thawa wangin an kem pani te hin chu asana PDF mi pani thi in mi pani in liaman tura wangin manan nia sipai te hian PDF kem pani hi an hal chenga la PDF dang zong chu sahimna zong nan tlan sia ti sia tani sit tuai khopuya AA10 military council sipai pani le police pakhatan man Rakhine state sit tuai khopui anau san pia veng te miau san pia veng le min kan veng ate Arakan army AA10 military council sipai pani le police pakhat chu Juni somni pathuman man thu sia tani tol chumi pakhat chuan AA10 mi pangaruk vel anon man thu kan sia officer tak chu khoya tangan man nge kan selo anau san pia venga chuan
bike siam tir turakal sipai pakhat chu tenan man thu kan hria tin a soi chu tianga sipai te man an ni hnu chuan khochung boruak chu rit sot lea setwe khopui min kan venga zirlai pathum chu military council sipai lamin anron manzui ve boka khochung kholu chuana a po security khau sot le thu hria tani khochung mi pakhat chuan setwe khochunga mi chuak wa an tlem sot le sipai motor atlan kwal de urenga security lam chu an la ursun khop mai are deuh thia pani mai school po kharveka ni tin a soi Salinchi township Yeu township Khin U township le Chau township ate laipui ka puani in khothen khathala nia Khin U kantet khuwa pol kozir lai maunglumina le Salinchi to chang khuwa civil mi pakhat chu sipai tenan ka phlum juni somni pathum chhundar sompani khan Sakai region Salinchi township le patang tang hun China Wampang company bula tong khuwa te to chang khuwa te ale khuwa te yuatit khuwa le yuama khuwa te military council sipai ten laipui le silai pa ngai manga ka pinan lu chila anhuwa chena inan halzui bok thu tol chungmi tenan soi tol chungmi pakhat chuan yuatet khuwa u chit tina inchu kanga to chang khuwa chian chang po silai ka hlumani tundin huna chuan to chang khuwa silai ka hlum mi palian oma adin huna thalo hle ani tina soi sipai ho chuan China Wampang company chunga tangin laipun kap puak de urenga iyawari luipui kong than to chi longcholna sipai za chuang thlengin mungyua le pateng inkar kong pui phaya ngeu pin chi khuwa tangin tong khuwa te to chang khuwa te phangpala kholama te kalin operation an nei chhozel ti hria tani chuba ka juni somni pathum jinglam dar thum vel khan Khin U township pa sipai motor pani lutin ba u khuwa chulu chilin mipui tam takan tlan chia atuk lama inkana mun kantet khobula firfiak sipai te ka hlum kantet khomi polkazir lai maunglumina ruang hmoni thu Khin U township media na tar langa tol chung mi pakhat chuan Khin U township ba u khuwa chu jinglam dar thum vel khan sipai motor pani in lu chilin laipuen met pok waka mipui tam tak chu ahun takan dan chuak man lo khochunga hian mipui somli velan tang me ka ni tin a soi chu tiang bokin Magoi region Chau township sutat khuwa po juni somni pathum chonhulamda hnilemni somvel khan military council ten lu chilin mithen khatan mana khochunga mitam takan tlan chet bok thu hria tani Zoutung huna civil mi pani chu military council sipai ten maninan that Chinland Defence Force CDF Zoutung chet tlatna huna operation nei military council sipai polin civil mi parukan mana chungzinga pani chon tha thu CDF Zoutung polin juni somni pakhat khan thu chuan chiamani military council sipai ta chu John Nilia tangin CDF Zoutung huna operation neinan thok suak to a civil mi parukan man ta chu human seal missing pho kongko mu tu tan mangin chungzinga mi pani Zoutung mun anta khuwa uwen luen suwa kumsomni pariat le umiat mawa kumsomnga panga te pani chu Joni som pakhal le ni som panian tha thu CDF Zoutung polin an soya an ruang chu Joni som pariat le ni somni pakhata jong chuakin Williaman ni thu po CDF Zoutung chuan an tar lang bokani an ta khuwa chu Magoi region Kanggo township chunga Zoutung ho na khuwa nia Kanggo khuwa tanga mel somni vela hla ani sipai ho tu min ang hlaya in salna share za somria zort chhuat to ani thu NUG in a puang rengun inya konga bin ang hlayan diklau taka ponglak in chu NUG sarkar in zuar mekin tuna US dollar maktadu riat man hu share za somria sal chhuat to ani thu NUG in a puang zar chu in le amun vel chu ekar 1.86 zaw ni in tunlai reta chuan US dollar maktadu somthum chuang ania masa tunlai ret mun thuma thena mun khat angvel chau US dollar maktadoi som chiara nia chumi tana ser sang sang maktadoi khata thenin sala nianga ser pakhat zel man chu dollar za in mi puila minan lei thei thu NUG chuan officially na lo puang zar to boka the end of dictatorship EOD program rabi bultan nan firfiak sipai ho tu min ang hleyan diklo taka chusak sarkar ta property Rangoon region Kamayut township Inya kong compound number sompalia in hunle building sal chua thaina pre-marketing mipui ngai dan lakna public opinion pakhat ruam hana nia chutianga ngai dan lakania tanga niruk chungin mi singkhale sangriat 98% chuangin len duwa anrod na ret takchu chiat billion somthum pali chuang US dollar maktodoi som pasari velani thu riatani khovel rampum omten an lei theinan le
an hming pe a thral chuani tan hun chu a thana ruwa hman ani a chumia tan mani ram chandana international representative te hne na tanga leithayani thu NUG chuan ni somni pali February sangni le somni pani dai to khan thu chu asiama chuta fir fiang military council in an hne churam dan bul thutte ti paragraph li le nga hmanga ruwa hman na siam ni in sipai thunai na ti topa thutluk na siama leitu zongjong te zara che bai bu ani thu NUG chuan thu chu atar lang tel bokani Juni som pathuma Karen State Wole Police Station chu KNDO tangrual polin an baya PDF mi pakwan chan chu thai rualin police panga anung chungin an mana ral thom then khatan lak thai thu riatani KNDO Wole Police Station an lak ruala chan chuwa PDF mi pakozinga Burma Youth Network Military Operation Leader Joa Khaten Media in heti hiana interviewa zona ama saberin nangma talin mi pakwa sipai tenan man dan che umin silla channa leke ko in kana kem hun kan sona kaini pola force somthumvel kan oma silai kan in dailawa chu wangin omna hun kan sona phalu tlang lama aphu bu sale ate kem kan thlenga chuta po in kana chuak le a kan sipai ten silai nei lawa silai nei lo chu KNDO headquarters lama kan thona athen chu ang cho cho te abiala man thlenga ang cho le kai chu in thian tha kan nia wangin annin min soma refugee camp om ain an hnen om turin le division khat angvel min ruam han saktur thu te po min sila kan ba thlen chuan kan in rem siam na angin thilakal talawa ang cho cho chuan a abialu turin min tia chuta chuan ani nen kan in hnial boya kan chu asana kan ron chuana kong ukri tha station a min mana min man dan chu kan motoran phardinga motor tlan tam takzinga sipai officer reng kai pakhatin min phardinga phone a benghala chuta kan hriat dan chuan mi pakwan tele ti ni mai che sambuang pakhat po tel mai chia chuti zat mi pa chuti zat kan man to eti in min ron man ngala ti chuan Wole Police Station lama min thona chuta chuan thathum le ni som pathum kan omani zona Wole Police Station in thlenin engtiang takin nge in hlau thon channa Wole Police Station kan thlentir chuan kan bei dong hlea achan chu keima berla Burma Youth Network a military lam hruai tu kalawni boxia min man lain UG kania ram hnoya sipai tim pahni ka kai hruaya ka phone a chung thil te chu omvek boka chu chuan har sana midang ta na siam ka hlau hle ani kan jinga man to ka chuan mai che sipai an tel boka chung te chu sipai lamin diklo takin lo ti ta se engtin nge ni ta ang tin ka hlau thonga ni som panga vela lo nia ka ngai tu achua chu engpo thleng se ahuna chuan kan sipai le kan puten milaron san chuakang ti in ka in ti pau khawa miawari lama min thon lo ram se ti in ka tong ta ya chuta min thon ma chu beise na kala nei nia hria in ka in hnem zelani zona Wole Police Station in apek che u ei tura lungle steel ul zaite atel ti hria tania engtin nge chung te chu in ei channa min man tir chuan vouchungin zona min zota anjinga station officer reng kai police pakhat chuan inaute zongjong hi ichunga annun na in ngat bekania tin min sila I chandana zera ni mai ti in thu min zota min zona takta chu pe hel dawin ka chang zela abia nen che kan in zomani tin ka chang ani nin hi chung kan choi ta chu pon laman lei ani rin oma arthi le thil dang te kan aya Wole Police Station a chuan Wole le Sukali tin station pahni oma kaini chu Sukali station hnuai om kan nia police officer hla te hnuai sian kan ni chomin pek chuan achangin cho a changpa te tela sangharo luru chi atamin pe a chuta chuan lungte oma achangin ai dupar te leingap te telin min ai tira ai dupar kan nen chau ten cho kan aya engtin ngen siam kan thelo kan ai thaimi alo kan choya steel ul them te lo tel thina kan hmuzing khop mai achangin thei hai ra ringot kan hmea thei hai ra chu ngapi tuinen polin min pe a ni khata cho voi ni min pe chun le zan jinglama engma kan ai ngai lo zona in vuak na te thlengem channa kan jinga sipai pakha chun vua midang chun volo station officer hla tayan chu sipai chu tan in thirna tui choi turin tir thina atir pa in silipari na vua kutina benga anek bok thin zona sipai lam lokalin kut in thlak na omem channa kan omlai chuan sipai lam anron in rol lo sipai lam chuan phone in station officer terin police ho chu anon beda urenga an hriat du ten zot thin bokani zona KNDO 10 Wole Police Station anon bai tu khan engthil tange in ton channa juni som pathum jinglam darli pelvela tangin silai pokri kan thria
in kana chu chhuwa ve deuh renga wangin dan pa ngaya kan ngai maya masa police station chu anron kap jing talu tuka atir chuan silai auto chi nia station apo position anin lak tir thom le lai pui pok ri te kan thria kan nau te than khat chu hlawinan tap hiala mun him tak po om thailo tan in exam na hnuaya kan tom khoma atopa station an la ti hriat theina anron ham ria chuta chuan min ron chhara ni ti kan chianga pon lama chuan karen tong in bethom kan thria KNDO lamin min ron chanta kan pute kan thian tele kan sipei ten ron kalta ti in kan ril ru athamuang ta huai ani zona tan in kong karun hong tu khatu nge chulai boruwa ka i om dan chi amin sil thayem channa o kan ta na kong karon hong tu chu military operation commander sar Cowen me na nia min ron chan chu ma in he police station a hian localin thil om dan aron en fia to a sar Cowen me na nen po kan in mel hriat ve do boka kan pute han mu chu a hlim om hle ni tan in pon nam kan thlen chuan tun ma kan training puita hmuwa station ron bai tu ten ni ti hriat bok chuan a hlim om hlea beisena kan nei mang to lawa interrogation kem lama min thoran tum thu kan thria chu hmuna kan thlen chuan ke chu ka tur satia don lawa midang chon la zia da wang ti in station chung police pakhatina soyani chu tiang huna min ron chan chuak hlim ti ai ma in anasa zoka soithiam po har zok thim cha tak kara eng mu ang velani zona tuna isipei tenen in parukin Busalong Special Commando Paul Simphiu Battalion in oma ani chuan engtia om chhun zom zel nge in tum mi puite hena soidu inayem channa tuna kanon chuak lim hlola mamo tam tak kan la neya entirnan kanauten phone po an nei lawa apoi mo ber pakhat chu sipei battalion akan lutani chuan uniform angaya silaya ngaya chungte chu intan te in mi puilame mo mi inphalte emo in min tan pui do ni chuan Busalong hne na emo second commander phu ka hne na emo keima hne na emo direct po in tan pui ramin peturin kan ngen du ani malam huna tan ti tur tam tak kan la neya chuak to maila om mai kan tum lo achan chu he konga hian kan kal to a kan kal le zelang min man chung thathum kha ha chol angin ka in ngaya chu ha chol na tharhui mang chuan military council hi ka bayang ti in kan tiam to ani tin a chang ani khati zong kha hoina chanchin thar kan ngai thak theida chu ni e